нашего цудоўнага краязнаўчага музея. 30 год это много ці мало, але з упэўненасцю павінна, мабыць, сказаць, што гэта той час, за які можна нечага добиться, зрабіць, оставить след. Я хочу одразу попросить прабачэння у наших дорогих и милых жанчын и поважаных мужчин. Але зачастую ад іх можна учуць, што ты як баба. Так вось менавіта 30 год тому назад на Вілейшыне отправили цудоўную такую хрупкую жанчыну Крысціну Браніслаўну Шумаковскую, якой узложили на яе такие плечи зусім не жаночую справу, как она смогла тут заснаваць гэты цудоўны краязнаўчы музей, які сегодня мы отмечаем эту дату. Поэтому, поважаная Крысціна Браніслаўна, я хочу вас запросить сюда на эту сцену. Показать вам вялікія шчырыя словы падзякі менавіта як першаму дырэктару гэтай цудоўнай установы, пожадаць вам крепкого здоровья, счастья, любови, хай тая зорка, якая загорелася некалькі десяткаў год тому назад, а менавіта калі касаецца гэта залу краязнаўчага музея, то 30 год тому назад, яшчэ доўга-доўга асвятляе ваш жыццёвы шлях для вас, для ваших родных, близких, для ўсіх гэтых сяброў. Я уверена, што гэта ўсе ваши сябры, для ваших унукаў, ну и для нас так само. Ну и я хочу вас узнагародзіць благодарностью старшыні Вілейскага районного выканаўчага камітэта Шумаковскую Крысціну Браніслаўну за значны асабісты ўклад у станаўленні і развіццё музейнай справы Вілейскага района. Старшыня Вілейскага райвыканкама Леонид Васильевич Сивер. Не могу я сесть на свое место, когда я не скажу, что сегодня мои дети тоже так само все разом святкуют эту справу. То есть это Сергей, Олеся и Анатолий. Чому? Потому что як я стала на этой посаде, то які ідеологія була, на всюди зверталися за допомогою, і як могла, я їм оказувала допомогу. Поэтому спасибо вам, дякую вам велике за ту справу, яку ви робите. Щастя всім.